U općini Hum na Sutli, točnije u Strmcu, održano je oštrenje u trsju. Tradicionalni postupak u svakom vinogradu kada prije nije postojalo betonskih stupova ni žica. Načelnik općine Zvonko Jutriša istaknuo je važnost ove udruge i prisjetio se djetinjstva. Pa ja bih rekao da je zadovoljstvo je biti ovak među pravim radnicima, kako se to nekad reklo, oštračima koji su oštrili. I ovo je sad jedna stvarno lijepa stvar da smo obnovili neka događanja iz vremena koja su daleko iza nas. Evo, rijetko gdje je još prilika vidjeti ovako da se ljudi nađu na jednom ovakvom okupu, da oni odrade priču, kako smo to mi po domaćim rekli, oštrenja, da se ovako ljudi zbliže, da se druže i da se iza toga napravi nekakva mala veselica. To je danas rijetkost. Evo, tako da meni je zadovoljstvo što ovdje ova naša udruga stvarno okuplja ljude oko sebe i inicira da se nešto što je nekad davno bilo, što je možda već i zaboravljeno, ovdje se ipak ponovno vidi, može se prisustvovati jednom takvom lijepom događaju. Tako da ja osobno nemam trsja, ali volim si doći pogledat, prisjetiti se kako sam to nekada sa svojim pokojnim ocem radio. Naša udruga u svojem programu ima da obilježava tradicionalne stare običaje. Imamo za fašnički list Poran, a uz te tradicije koje obnavljamo jedna je i oštrenje u trsju, kako se nekad radilo. Znači, kolje se je prvo posekalo, onda imamo ovaj vinjak sa kojim se je bijelilo kolje i poslije se počpičilo, a sa ovim vinjakom znači ono se čisti i špiči. S time da ako je kalano kolje, ono se samo očisti i okreće, a koje je okruglo, ono ga znači počpičimo i opet stavimo nutra. Tako da svi ovi, recimo, vinjaki su domaće izrade, to su radili kovači u svojim kovačnicama. Veže se sa trtama, znači te trte rastu na jednoj, bom rekli, većoj vrbi koja se obreže i onda se te male trte se stavljaju u pušilj, tako da se može, znači prvo se zaveže trs i reznik, a onda se mora saviti šparon i šparon se zveže na drugi kolik. Tako da je to onda znači prevezano i kad mladice rastu da se može vezati gore na to kolje. Kolci su obično oko 2,60 m do 2,70 m, tako znači da može trajati nekoliko godina, da nije samo za jednu godinu. Obično dok je se to u Gaci radilo, svake 4 godine se je kolje sjeklo, da je onda za 4 godine ono zraste, da je opet znači, kolac tu negdje oko 10 cm debeli, da može se lako raditi s njim, da nije preteški. Normalno uz tradiciju je, evo vidjeli ste da ima gazda da ponudi svoje težake sa domaćim vinom, a da uz rad se je i pjevalo, evo kao što i danas čujete, i na kraju isto je pjesma, bomo rekli, za likiv. Što se tiče hrane, tradicijski hrana je bila, normalno da nije bilo prije škrinje, znači dimili su se buncek i onda je bilo to dimljeni buncek se kuhao, zelje kisalo i restani krompir, to je tradicijska hrana u ovo doba što se je onda jelo, normalno da moglo malo jača hrana biti i bolja za te težake koji su radili u vinogradu. Ovakvi običaji nikada ne smiju biti zaboravljeni.